салом алейкум тамошобинони азиз, он касоне ки моро ҳоло тамошо карда истодаед ва он касоне ки акнун бо мо пайваст шудаед. Инак шоу барнома ва барномаи озмунии майдони ҳунар аст. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз ҳунарманди дилу дида, ҳунарманди шинохта, корманди сирки давлатӣ ва ҳунарманде ки қалбҳои мо шуморо ҷой гирифта, санъати бисёр волову зебо дорад, Дон Жуан, яъне ки бо лақаби Дон Жуан ва ҳунарманд Дӯстмурод Шарипов ҳузур доранд. Салом алейкум Дӯстмурод ҷон. Салом алейкум. Хуш омаданд. Инак оғоз мекунем. Шарти аввал лаҳзае аз ҳаёти худ нақл кунед ки дар хотири шумо хотирмон нақш баста бошад, фақат бе дурӯғ. Як чиз дигар нагуфта намонд ки дар барномаи мо метавонӣ бихандӣ, метавонӣ гирия кунӣ, метавонӣ озод хита партоӣ ва метавонӣ ки битарсӣ. Ана хеле барнома аст. Марамат Дӯстмурод ҷон. Каме дар бораи худ кӯтоҳакаки зебои хушрӯ, вале лекин бе дурӯғ. Барномаи мо дурӯғро дӯст намедорад. Ман Дӯстмурод Шарипов, Дӯстмурод бачи Боймурод, номи акам Дилмурод, номи амаким Раҷамурод, номи бачи амаким Холмурод, ҳар саре мехӯрем бе Тулбурод. Сарбаланд бошанд. Хонашон дар сари Паварод. Хонамон дар сари Паварод. Дорем се-чорта агарод. Хай сарбаланд бошанд дӯстони беҳтар аз ҷон. Ака дар бораи худам дига бугум айдиҳаи санътуда ҳастам, ноҳияи Данғара. Рости гап солҳои зиёд ҳаст дар ҳамин Душанбешаҳр ҳастем. Донишгоҳи давлатии санъати фарҳанга хатм кардем, санъат ва фарҳанга. тӯли 20 сол мешавад ки дар ҳамин ҷодаи санъат ҳастем. Мошалло. Ва беҳтарин нагуфта намонад дӯстон, тамошобинони азиз ки Дӯстмурод ҷонро ман шахсан худам санъаташро дӯст медорам, чунки номаш Дӯст Мурод аст. Хуш омаданд бори дигар. Хоб Дӯстмурод ҷон, ҳамин лаҳзае аз хотираҳое ки мана мисол мешавад ку хотираҳое ки хотирмон аст. Ва ин фарқ надорад дар синфи дуюмӣ аст, шояд дар синфи даҳумӣ, шояд дар ягон тӯй бошад, одама мезананд ку аз хотирашона меброяд. Анам хеле ягон лаҳзаи хотирмон барои лаҳзаи хотирмони ман ҳамин аст ки бори аввал нехай бачаки хурдак будем, хеле ба қавли урсо шустрияк будем ба хумон, мо ба ҳамроҳи рафиқамон он вақто жувачкаи бумбо буд жувачка. Гуфтем бозор медурем, ака барои 1 сентябр либос харидем дар шаҳри Қурғонтепа, бохтари Ҳозира. Баъд либоса харидему, баъд то автобус мо рафтана, баъд дар бозор медурем, будем абшарид, ака абшарид. Иш жувачка дизид, исусу ҳам хел дизид, мамам як чиран даста қапидему кисам нахтуму омадем, дига иш овардаи хайнемо жувачка, исусу ҳами исо мо як хеле чикри вақти чикри буд, чикри ҳам дар удум аст. Мамам як чира буром вардум, хеле иқа калон, ҳайрон шудам. Гуфтам ман як жувачка дидам, ҳаматон да калон ай. Ита ҳуй кадум, ор, ранги ор. Гуфтам и бошам, гуфтам чи ай? Юпи мекунан ку юпи. Гуфтам и юпи ай. Ҳам гуфтам хай ку юпиро ба гуфтам юпи ширин мешад. Баъд чашм ягон чида мона нест. Ба охиран мефаҳмам ки баъд дрож буда ю. Чида дрож. ҳамин дар ёдам аст ки хай солҳои хурдӣ гуфти синфи яки дуи гуфти ҳамин дар ёдам зад. Беҳтарин. Хоб бисёр зебо. Хоб мегзарем ба қисми дуи барнома, ба шарти дуи барномаи мо. Ин аввалаш бисёр зебо буд Дӯстмурод ҷон. Аз сидқи дил буд. Хоб дуюмаш латифа аст. Анекдот хай кавази модада турки. Ҳама турки тамошо мекунанд, кино йигита бо дидаган ҳама йигит мегиранд хушона. Ҳаки йигит хеле бештар вақти аз снайпер хати дур меиста мишен мегира ку. Як бародармон ҳам хеле кор мекарда, ранги ҳам йигит кор мекарда, ҳам дур мишен гирифта ҳам меистода. Ҳамин нав мишен гирифта хумо коза мегем ку сари коза даштагам мишен гирифта як телефон мешава. Ит ҳаме бардора ки занак. Мега лабай занак. Мега мардаке хона меҳмон омад карточка мега занак бес карточка пиёз тамом ки ман мега корум вазбинай дар сари корум. Дига иҷа занг назан мега оли бест. Мекашам мемона на бо ҳам чен кадиста ки бо занг мешава. Бо мебардора мега ҳалла бай занак. Мардаке гуфтам ку меҳмон омад, ина бо болои меҳмон бо меҳмон омад. Очанд омад, мега очам омадай, мега карточка пиёз тамом, ҳама чи тамом, бара хушрух ҳам меҳмонро хуш омадед ки очама хуш омадед ки бара ай магазин майда чайда чизе ки маъқулайтона бихарен, биёрен хушу меҳмонро хати бишнед, ман миём, майли мега мекаша телефона кисашда мезанад. На ҳам мишен гирифтеса ки бо ҷир мешава бо телефон, бо мебардора ки бо занак. Мега лабай мега занак, на занака пасаркан мега занак, бисёри бад гап зад. Я бор балкон бро рӯша исто метав мишенда мега занака ту мезанад занак. Аллоҳу акбар. Мега на занак ҷон халос мега. Занак ҷон халос ҳам сари мишенда истодага на душмана ҳадафта мегире ки бо телефон мешава. Ита телефона мебардора ки бо занак. Мебардора мега лабай занак. Мега мардаке тез хона биё ки очад балкон бромад касе парондаш.
هیچ که نخندید کو اگر یکم آخرت رو میخندیم من قبول میکردم میتونه شرطی من یک گپ دیگه که من پیش اومدم یا اپراتور رو دیگه نقل کرده بودم نقل خیلی بینیده اینجا برام میتونه دیومش نقل کنیم من گوش کردستم مرامت دیوم معنی لطفه دیوم با حضور نترسیده نه وای جای ترس از وای برادر زنگش میشه میگه لبای میگه رفیق یک بار تو پیش ما بیا یک بار اینجا بیا این آوازا و دروازه بسیار آوازا شده یک بار پیش ما بیا با میگه لبای رئیس میگه چی گپای در همه دوشنبه شهر آوازه که تو 2 زن داری 2 زن گرفتی میگه نه رئیس خیلی گپا همه دروغه میگه همه جا آوازه که تو 2 زن گرفتی میگه نه دروغه میگه رئیس جان تو را کی گفت میگه زن گردم میستنست میگه کدومیش حالا این معقول من همین باور کنم حس میکنم خندیدن اپراتور و کارگردان ما وقتی که خندیدن قبوله این قبول به هر حالی که من این لطیفه را میدونستم لیکن من قبول کردم یعنی که از شرط دوم شما گذشتید اینا دوست روجان میگذاریم در قسم چیستان ها خب چیستان اول چیست آن که مانند مشت هم نرم است و هم درشت بارش همیشه خار است خارش همیشه در پشت خارکشته آفرین اینک دویمش بسته دهان تنور از لخچه پر بسته دهان تنور از لخچه پر چی باشه تنور از لخچه پر راستی بشه نیفتیم زدایوس که باشه من شما در میگم این تربوز است دانه‌هایش درونش پر خب چیستان که رنگ است چالاک و تیز تنگ است جامه پوشد 100 قبط با چشمش روند خواب جامهش را کشایی چشمت شود حوض آب چیز که قبط رنگ است کپوست چالاک و تیز تنگ است کپوست درست گوش کن چالاک و تیز تنگ است جامه پوشد 100 قبط با چشمش رود خاک با چشمش رود خاک جامهش را کشایی چشمت شود یافتم حوضی پیاز آفرین بله یعنی که از 3 چیستان ما شما 2 چیستانش را یافته این یعنی رمز آن را میدید که شما از شرط سومی برنامه نیز با سری بلند گذشتید عبور کردید خب میگذاریم به قسمتی تقلیدها دوست جان در همین 2 شریکچه‌ای که در نزد ما گذاشته شده است یعنی که با لفظ تاجیکیش پوفک در همین 2 شریک یکیش تقلیدها از انسان ها دیگرش تقلیدها از حیوانات من نمیدونم شما کدومش رو اگر من حتی خودم نمیدونم که کدومش از کدومش ما اگر حیوانا رو بیام با ما خوبتر میشه و بهترین کدام میشه میگیرین گیرین یک چنین در روزه سوالا میکفونیم بله میکفونیم بعد سوالا رو جوابش میگین ولیکن در 3 اگر یک تقلید رو شما اگر با درستی چخیل گوییم بسیار اعلی گذاشته میتونید دیگرش رو اینه باشم اینه دیده بچه ها جادو کردم اینا اونا بیان که اینا نمیکفای کم تیکری سیرکی کم کردیم الله اکبر فوکس های سیرکی را میکنیم اینجا انا اینش هم جواب خب در درون این هم مونده است خب انا دوست جون مرحمت تماشا بینم ببینم اینا از کدامش باشد بعد هست حاضر خب از جورابک مرادوف تقلید از جورابک مرادوف بوده است ای استاد آسان یاری خوش که لم زلیخا عزیز دلم زلیخا باور نکنه که لحظه از تو غافلم زلیخا باور نکنه که لحظه از تو غافلم محبت را زیماهی باید آموخت یار امان هی
کی از آن بش برون آری بمیره یارم آنماره یاری خوشگلم زلیخا عزیزی دلم زلیخا یاری خوشگلم زلیخا عزیزی خیلی بهتری میگه هر کسی رو بهر چیزی ساختن میل او رو در دلش انداختن خداوند اینستروکتوری تمام دنیا و موجودات هر چی است یعنی که آفرنده است و الکی از قلب همون بندهش آگاه است که انا همه خدای مهربان تو را برکت در کسب کارت است سلامت باشید یک شرط ششم ما دوست مراجعان اینجا تیزگویک است تیزگویک بله تیزگویک نخونه میشوه کرکدیل بچه کرد بچه کرکدیل هفت کرکدیل بچه کرد خرکفتر بچه کرد بچه خرکفتر هفت خرکفتر بچه کرد ملا میرزا محمودی میری ما چقدر ملا میرزا محمودی میری شماست که از ملا میرزا محمودی میری ما میرزا محمد محمودتر است چلپک چلبو چلب لبو لب چلپک گرگی کوتاه خوردم کلی کوه گزیدم گرگی کوتاه خوردم کلی کوه گزیدم بچه خیلی تیزگویک بودم من بفکرم که در وقتی اکتوری ما همه تیزگویک رو ما خوندگیم که حالا که تیزگویک شش برنامه دیگه را پیش گذاشته یادی سلامت باش اینک تماشابینان عزیز شرط پنجمی برنامه ما بود که در قوطی چی است و حالا دوست مراد شریف هنرمند دست خود را انداخته ما احساس میکنن گپ میزنن که چی است خب دوست مراد جان تیارش ما بله رفتیم اول درس شب یا روز هر دو شب انداز هر دو شب هر دو شب اگر باید دست قپیدی نشید دست در بیاری خیلی بهش کن که چی ای پایان خب همش در پایانه خب با درینگ آفرین برو شد دوست مراد جان همیده برو دوست مراد برو با درینگ برد خب دویمش پایان و همه چی در پایان است در بالا نیست و بالا کم میره ایش جوندور این سنبقه های محلی خمون ملدیز آفرین سنبقه دوست مراد جان سنبقه را براور خانه سلام علیکم علیکم السلام بیا دوامش بو خرگوشه که نمیدونم مخی با اون دستان احساس کنی چیه این جون نداره رنگی نمیگه زنه که یه پشمک خالی پشم پوست چیزی از جون نداره ایره بی آفرین درست دیدی اوقی جون نداره ایره جوندار میشین نه جون بی بو مرده شما ترسونده استین مرا نه این چیزی هست جونداره موش باشه از یک موش آفرین کار موش اول تو برو میشه خیلی موشه برو نبرو نه موش بده دیدی نه تازه او خطیمون چوی میخوره نه تازه بده سوز بده برای همه شما عزیزان دل سربلندی خانه آبادی تمنا دارم و برای دوست مراد دادر عزیزم یعنی که دوست مراد شریف و با لقب دان جوان که امروز در برنامه ما اشتراک کردن برباری ها برای کار میخوام دوست مراد جان اگر اگه چی برای تماشابین برای دوستدارانت برای پاد پیسچیکو گفتنی باشید مرحمت همه وقت چی گفتنیم سربلند باشه نامبردار ملت نامبردار وطن باشه در سامانه های ما پاد پیسه کردن فراموش نکنید همین ماشین که ما گرفتم همه تونده به پل هم گوشه دمر دیدم به پل بردن میگیریم تونم نصیب کنه بار دیگر برای همه شما خانه آبادی تمنا داریم خانه آباد و سربلند باشید تماشابینان عزیز